Amen. Magamuyang mimina ren seeking the rabarabagi kupron court na nampopot. Amen. Sampawat reject register kasombal giyong kauno. Ikamelele. Awiya megot makapayong kitail magtail kin. Kotong goat kayong malan goat pagtail na le kalangan ng goat. Amen. Nanatail more, nanatail popot, nanatail business, nanatail yeyas and ran korupsya. Amen. So areta an kitan so mau pilugay yu kitak takolyang kauno. O bila at the same time we kapakap tapier we kapakap kiyam mau. Amen. Kaunon masan, kaunon tatok, kaunon and change. Amen. And change I more. Glory to Jesus. Amen. Makompil single the kompopot kapungagot. Amen. Kauno and start changing your life, then God will start changing somebody else. Okay? Wag it metika. So Thailand kita so mau kodi ang kauno. Kisan so mo na tail. Cheki yang 9 Mansang kapay ran love welcome karusia iman luka kupur karos ran wachang achel paneo kupana masanen coach ikamelele me rana chuya ran me kichail men asala ta men kotong kauno men yarata ya kupuran coach ang nanachil popot makapilsay kincha popot ikapinki ang coach makamimiwasa po kita kaunap tamawang ang more po ainsaw wapan lalato makapang popot kaya asata makapang uyang ang morong popot ikamelala me preparation utang kasampal sang ren kauno pok checking kalap awiyawiyo lalang me ko chakchelap changseli rapan sawas utan pungi coach kiyang kichail wisdom kiyang kichail kelail kiyang kichail creative wiyapa kichail bangkan prepare na naisaw me plenty kichail bangkan prepare na naisaw me popoten sanamao prepare na naisaw me kapil saikin cha popot pwe kita kawasa makakukulang takapan lel makapil single socha planong popot kapunga coach kapayang kami pwe kia piluya kisakisiyo sang ren kauno makamu single so saman lukay kumail koros kalangan kiyang kami ni kaunap ran mamoyin kakakpil am time ang song chikan mia plana pa ap kapilpilata me awayeo kanchon me chikila pwe kita coach mangi ang mongyong makamen kay kit sa pilmen Kochan ken kaway to kalwa ach mamorang popot. Maliki sang kauno sa kay tolala pel kilang lisalipim pa matong ki nanay sa sa relationship sa ikin cha popot matong ki tip sa kilang consequence pa dame mamor ki moran relationship liki sang Christ. Arben ki kilang wala mamiya na nach mor kalping kiyang coach as nga kan mor miyacha makauno still kakalwa pwe ke likisangi ach popot su chapangkak koirta su chakak kelail okay asa man mamor ke moren kapay imi asa makapil man mor ke moren kapay kareta kapil raparapa kita changa an sa koros ren Christ pwe ki wasak chapan tiar kamau koros welcome karusia pon Facebook kalangan ng komter sipala ikamelele makamat matawa makamalar kom su chaman wrong mapulapul kos saya popot imen challenge chicken kichail main ko kay tekin sa melang kos saya po etana sa asa masanen coach kaparan pa masanen coach manaman ay sa koros magchail pan wrong makapil wrong pampak limaysak yung rana chapang kiyanguk no revelation okay kawait ka po kita imanaman pan masanen coach o socha kasaya pa nach popot masapang kasaya likisang masa ng coach. Ari kaping kiyang coach lukay kami komter sipala ap kom wrong. Pwede kaya pan sawa mo maur o pilpan sawa maur rin na siya sarikan makukota mo rin siya. Kalangan. Amen. Oh, kapang coach. Kalangan ng kauno. Kaiten kasaya sa tame masa ng coach wiyang at maur. Kamawiyala. Okay, masakakeran so session tam meseschokin so trelel kapal. Kamaw yala mikas kasaya an so selel kapal
Naman kit kak pamata. Chok, leche. Taka waitin ngayon sa raw may koskosaya, we. Kin Mia re child. Especially maka waun kiyang kauno, mono kiyang kauno, ang popot, ang maur, kaya may wong kot Mia, ay kameleleme, utang kapang kanwasa, ipan kanwasa. Kaya kaiten kanwasan, men kasaleta, anay pota suwatakan. Okay, kin choko nga suwatakan. So, utani men kong komuyo ngay magtapan focusang kamawya lan sokoros. Okay, pagkapang mamercho bilperta utan suwatan sokoros. Iko mo, kaya nga wake up at the wrong side of your bed. Kaporta customer kasay, customer matong ang pot, matong ayo kata sapung, walang ngarta. Okay, so ang kakang po, i-flash kan mo, i-utong kan mo, iyana pertail kan mo. Ariban tayang child, imangan sa raw kawkawit kang child, nanti yang may tang anapan ngeno and kawkawit ka child. Bilal pila child, may tang Christ sa child mo. Hopefully, kaborabor ko mag-child course na nima child, may tang Christ sa child mo. Okay, pwede ipasanin sa pulmatay kawit may man kasaya purang ko preyang kachay Christ o mumotso. Okay, may chap kita nan Ephesus lemaw silisa kriyaw katete yang child me Christ o mumotso me kachay ng kalmang. Kachay lolakan kalmang Israel. Maka kasaya makapagpakampot akin tintang yame kaduweta Christ kakakalmang Christ. Kono batar pa kan mela. Kono batar pa kan papa. Kono batar kahit ang boss, kan kaon, kan lamay, kahit ang song. Okay? Iwag pa sangan popoten Christ, to popoten solang, o popoten sampa. Okay? Pwede sampa, pwede aral sota, may tang Christ aral maur, kareta amanta kakaon peni. Nay moni, nay punk, ngay makaon, insenay, lakapali, may. Okay, pues suka riaman chay watak paner nan emos me. Suka aramas riaman palaw pungkupana may raban kolang wasakis rampang kaklella. Okay, aramas riaman soto pungkupana ya wasay ramang kola ya kasay ramang kola right aman kola left. Arun sakla ya wasay rabang kola ya soto wasakis raban lelia. Okay, suka. Okay, ari ay kapakap. Okay? Okay, may isang kapurunan wat child pan, ko pa na child kola nan masa nun kote, po ikamelelem, child pang protong, makasiyang watak nan Malkaka, Song of Solomon. Okay, ka-child watak, okay, ka-child boy saik, kaya bilang karatiyo, wala ko watak po utan. This is something really powerful. Mautan pil change ay perspective, ang ay mamorin so, popot. Okay? No maurun popo. Chama-chaman. Ein so ismet up to. Church the popot mecha. Na matwaliten. Mania. Church? Popot, Okay? Popot mecha po. Atami if court ka popot dirala masa niyang rakmaban. Para-parala. Kapara-parala. Autela. Sampa. Meaning kapayan court, poponan court, manamanan court pan yiyang aramaw. Okay? Artay sukak. Tinay tayo stukak. Soto insonoki kaskuli kitail insonoki atail merit atail ap ngangangki uyatatakin ministry ab. Utani wasa memetotok. Tay kilang walan kota kan lel bil benin. Benin ay so me utana mimina na power and kota tongku uya manaman crusade mekan korusian ba hit lay ari prong pulpak purprong tok sapal. Ariya kay kachay gunutan. Ngang kaya chay babako tak chay so kautiyang nanumatay ka. Kaya na natay popot. Kaya kauna ba ang sapang? Tama ang question ka ni bantay watong kot pokot pan sapang. Okay? So to kaitan wasan ka naman nakiyaman suway wasan kachaylen ang at kaunta man magtay bang kalmang ye Christ. Aramang ngayon isutal lelta ka ma Christ kupurki. Awutan iban katoki imay bang katoki yan mo ibang kalmangi. Okay, pwede magtay malibelip tong lalen magtay lang kalmangi Christ. Ako li kahit wasang kasusong panani mawani sa kanang soso. Kowa iyam kasusong amen sosongan yay momotso. Okay? Abutan ni pungin masan magtay kak pausa kechay koros huya momotso.
all teli kitail koros ya momotsok rais kaleb mewia tapui. Amen. So kitai kolamanan kayong korentisu. Kayong korentisu ira tikitik chap kita ma riesa kisu. Okay? Iban pa kita ipot pan watak mamianong Bible melo open pasang. Okay? Tama-taman may ko siya. Nairamasaka nola puksaro ka teteng chay nairamasaka nola solongala popula pweki arail soto weki masanon goat. Okay, my people are perish because of lack of knowledge. Sota knowledge. Okay, kay tencher lack a Bible ko siya makitail ma reject knowledge. Okay? So, talo ba na? Riesa kisu. Ma aramasaman popotier en nanchiyang pueter mo isang apot. Ma aramasaman kerup enter popotita. Ap ma all kerup man kowe ke ap popotita ke socha wia kita tip. Pil ma li kerup man mia ap popotita pil socha wia kita tip. Ap rail pukach pan kentiar apal chocho nan moren sampa ni arail popot. O imen sangan apal pukach enter lelang kumail. Kapunga kot. Amen. Ikamene mena ni rairwat munang kayong korant ma. Paul sapeng an korant charail peitak me pitata popot. Okay, yari ikarapa na kaskas kulikan rail makmail popotar mebil tuetamet. So travel bang workla, table bang pose song ko to maka popot here, popot kaiten mimi yang chambot. A popot ye wiyata ino, wiyata commitment. Okay, pwede ko yata inawong court, inawong ang partner ro, nagtaikin ta kapopot na nim sarawya, pagkasarawiya la. Kay no kita mekot, mapil ng government kay niya la. Okay, pwede public. Okay, it's about yatan public witness. Pwede ka naman naman na sign, pwede mina report ng kilal, maka-pout ko mo, kay no kitar makapan, miyang rin na mo. You know what I mean? Pwede, songan, especially na songan na so pukat, kay ten kitay siya makotro, kay makapang watak sa nga ni, Matthew isak tuwaw, kakakintingiti ko wala watak, wasaw bilkas kasi ya maparsiko ko taytak ren Jesus ma akonong. Okay, ola manen mo isang daliya manen mo isang apot ni son karapa so talipilipit. Okay, atame Jesus masani. So, okay, enting tier so tame renta tame karetang Moses may tigita. Tame may tigita kisilikawon uyawi. At Jesus kawe wayang realm. Pweki amay non kapchakay. Mamaurin deep, mamaur ki maur sweat. Okay? Nansong waman mong boat kita chaman. Ari, daikos kasi yakama, pwede isang situation naman. Church in Corinth, deep isang situation. Wanna ride toto, wanna ride. Okay? Isa na naman, makasalar mong boat ki mo, sign sa taropo yung man boat ki mo. Okay? Ari mo Paul, kung kagagang kitsail, kalaka, kate, peke makabupot tar, changat-changati, ang boat. Praise God! Amen. May kameleleme ang karapa nan parat kasya raparapaki pakan tulsang ampo. Dawya. Kay karaparapaki pakan kakela kala perati chang mapukay ner pakeo pukay pak siluap. Amen. Lang ari akay kinmen pukay niti ap resulta insonoki. Kakakaskulin, kula school ki lalakang kapat siyangkan, 90 degree siyangkan, school ki ang merit. So, siya kunuyawi. Maibil bang kasi yan ang momotso? Ang isang kapaputo at ang isang onop. Ang isang onop. Onop kiyo siya, ran silu mawar. Melen, popote rin ang mo, ran silu bang kakapaliyan. Utan ito ka, melen at ulong. Abachang ki cholan Pompey tak chalolan Pompey utan chota man pataki yang nya tame mi melala. Okay, akapga kot kichail serian kot kichail ma maitong kot and kaskuli kichail
Kay bwe ki atail maur me sakanakan kan koten katin kama yala. Amen. Ikala ko sa iya me utan wala man istuman naman ang kiyo ibang sa iya ngolan pompe kan. Utani wala man kay makak puligiti ya maurak tigitiglaw may kota maur. Okay? Utan wala man makak-recognize makastukak pakong ang boat. Okay? Kanane limpakon court pakan kakasa pakong ang boat. Utan wala man makak awali panaynay niyaban asa me sotokak court makakatki ang kel kak en awali panaynay. But at the same time, piltuwacha, liya man, kaiten, teacher ko sa iyanan, kayong teacher silu, may chupan sa mwala, kakakola ko watak tanak, child ter, lingan kilak, mas liki, ang child out kita, linganan mas lale, especially mas kasi iyang olo li, kay mapupot, nan panaynayin kot. Amen? Ariyay ka bakap, ikamela na makachukot, nan parach po kan continue ka makaki ang pautan mela po kan pizza. Kaya uyaw mo. Siya uyaw mo. Okay, makaunos na ba sabi ko mga. Glory to God. Amen. Makentang ya. Ay ato po ay pautsek may tong cry sama. Ribamba yung. Glory to Jesus. Kauna bebil sama na napaliyala sa umprat. Gay pinani Rairo sa magtawang watak ng chapter. Inegas kasi ako makakrup. Kasi popotas. Stay krup. Makapopotar, stay krup siya. Okay, kate popota. Makapopotier. Okay, kate pelkolukila. Kate kolukila po koten kamawiyala. Amen? Hallelujah. Makase yung kalaw, tanas tumapot kunuk pwegyam so lang la. Anyway, kay makokola sangok, anyway, pwegya bilibil. Makotso litera naman na bilibil ayis kita. Kay mabangkak litera na ramasa bilibil. Kot waun kiya naman bilibil. Taga pilata iko ay ingay. Amen. So, tama buksa raw masa niyang kita wasaw, may iman purong kachaman king kita, masa nita na rajik riyasak walu. Kaya ma all krip man kowa ka popota ka soto yakita tip, mali krip man miya popota episodo ya kita tip Rael Pukach pankin tiar apal toto nan mauren sampa ni Rael popot. Amen. So wasa taga kilang magapopot so tamin mauren solong luwet. Okay po metoto. Okay magabil single so tamin mauren solong duet. Okay wasa kasi ya magchay so to ya kita tip. Okay teman-teman makot mamasa niyang all ay so na matwalita no so kapikata me korosong korosmo masan ti olo kalkalep kay ikilang utan so kono olon kalkalep ikapikata man wata man ko pero so all ka so mas kakpot man. That's not the will of God. Man so all kak popot so li kak popot so kak nan wing kot so kak. Okay. Maka lingar goodbye. It's not me. I'm saying what God said. Amen. Praise the Lord. Maka lingar goodbye ay post off. Tayo suka change tama kot masani. Bak tayo suka ba betalong nan wing kot. Magtayo ba mamor ki more and ligi sang gubron kauno. Amen. Suka bukata atami Steve. Bukata atami Eve. Okay? Olo li. Nang tayo kang kaskas ko. Olo li. Ikarabawat mo olo li. Kahit tayo li yo pantoror kisang ari. Guburmak. Pwede ki gubron kot mak. Thailand po sa tama melel. Pwede memelel o pang kamorala ko mo yung ay. Ikarabaw me olaman pantoror kisang. Papa o nono. So siya papa o papa, te nono o nono. Pwede sampa melang kaskulik ng kichay sa watch. Wrong doctrine. Kaskul sa pong me olol kak na inikita popokata sa riyapa te lili. Kaya ima sa man katete masa ng coach. Kaya siya enta ololi olo panchoror sang papa o nono. Wewe kapil papa o nono, pilpang popotin
li all. Kay te kenolo lili. Kapanga coach. Amen. Ara makapopot. Praise the Lord. Kelay kastruya kita deep. Amen. Ama kakrup. Kabil struya kita deep. Amaurin sa ulang sa tabiluwat. Amen. Utan kabil. Praise the Lord. Kakelay. At tama ibilmen kabachayang wasat. Mabuksaraw masa niyang child wasat. Tana. Kas. Apma all krup man kowe. Kaya popotita ka socha uya kita tip. Pil mali krup man mia. Popotita pil socha uya kita tip. Irail pukach. Pankin tiar apal. Chocho nan maurin sampa ni arail popot. O imen sangan apal pukach enter lelang. Amen. Amen. Irail pukach pankin tiar kapal. Nan Maurat iwasat may koskosaya. Mesota men kitail pantangasang wasat. Pwede kitail karapaw, tay sa ulang lak tay pilmamor po in sampawat. Kay sampawat metiran karya. Sampawat metiran song suwat toto. Kay isma kaunin sampawat, yay tebel. Kay tebel uya kaunin sampawat. Korchong alar masan iraikan masuto kamelele masano. Pwede kita reter kamelele. Amen. Reter kamelele tama kot mamasani. Amen. Ari metaba. Hallelujah. Kitail makak witness. Sota memen kitail mapopota. Sota kin lelong kapal. Sota kin lelong kapal. Amen. When kitail korusya nanimot. Po makapopot kiyar imi kasiya. Makapopot kiyar samparisak kota. Kawewe kitay kas kasiya. Mudahan ka, wewe kita amigas ko sa iya. Amen? Ang kaitenan ko ay kitay lapang kapay kitata. Ang makapopot kisampar, silu lima wano. Woo! Sailak mau koko way. Hallelujah. Praise the Lord. Kaiten ni kami kamasagukap. Kalam, ono bata, wewe ki kaiten ka masapoyek. Pwede iwasan mga child mentality kinakismurluat mo. O makakagono barka masapwek. Kasalo. So, utan kung uno bata, wow. Amen. Fear o kung uno bata, wag basang. Kaya po, salo, masak, isang ko makaitang kupranggot. Kung uno bata, prepare yourself, utan kasambal. Ariyaw mo na ipang prepare myself, kung uno pang iya, payan kakasa, wait ki anapan ngeno. Aramas meriaman ngay nanay masaban. Asa memorki mauren ngeno anapan ngayon sarawi. Ama naman kich pan kapareta wan ngeno. Gay meta pa chama-chaman wan ngeno. Yawan ngeno. Lempak. Kan nga ma. Okay, nang kalesya lemaw. Amen. Tayo watak tayo lang kakasapan. Ha? Okay, kalesya iralaut lemaw pakala. Ira chik riyasak riyaw. Okay? Child watak ma po yan kan refresh sa child mata-mata. Iya sama. Watak. Ayachakan wan ngeno. Limpak, peren, pepol, kanangama, liksang meswet. Oy, katek lalakwach o pampa po liksang meswet. Oh. Amen. Apang porporye sangre naman. Okay, ari ima pon malan kang gag child. Wan ngeno anana wiyak so na child mo. Child anano maitongan and iman kin ware child and kin poriye re child. Amen. Tama-taman kampo kapay riyay kachama mo ko wutuk. Amen. Ab nganan coach makakaw na tamo. Okay, ari akay pakpwe kin nganan coach akat lalata. Akin man kaparayay akin kupurkian kin kaparayay wan ngeno. Pwede acha ana panaramas laut di main kasi ya bertan main sang ana panaramas. Amen. Ali seli wawasin ni ana panaramas. Gay pachang kabil koi pachang aramas cekan ana panaramas. Gay ariaya ana panaramas kan. Gay yai songkan makin muncicin ngen oh. Ya. Ana panaramas yai nena ko kamal ciak samin Pongi tika nanikan o unanit kailok akachach luwak lengarngar o akamay
sa minimin mawa Nan peiren sakaula o sang chekan metue chamapkach. Nan kalesia lemau irachikichik Isak tuwa wori Isak. Amen. Kailangan kasi yang chayla ano panaramaso ap pausa yang chayla ano pan ngeno magchayla na ano focus ang. Tami i-repeat ke makin pueki ya kasampal baka technical kalew. Okay, may kalew pen ngay may kasi yak me single anso ka single taka me chama no. Amen. Ano panaramaskan por prekasyon ng chakwasa. Ang puwag yan sa umerya maner, kaana pa naramas, ew pa na utanaw, poltol, puwag yan pa naramas, robropawa sa penggo, akatsat, luwak, kailok, peiren, kamal, nanak, lingar-ngar. Okay, inang. Luwak. Makasolar, isolar, iyan pa naman, may solar, mauki, solar kakanin, mauki, solar man, ay kilangatara man, may mauki, nak, ay anaban sa malar palyo. Pachang mabil kain waiter te solar non mororolar solar non tuwe chan chatya sa malar palio ibil mo kier men palio ana pan ngeno okay man kachangeti yang ana pan ngeno naban sawasay kolukati so tami mata-matawan sa pan changseli kaya mata-matawan kay wala kan kay katiray boy pon pizza kan okay kolo cha mo makana kan so mata-mataw masamon kilangata me ko kakasaya me ko akakabil matang kalabiati inta so okay so tamen beach ki mo po akipon beach kan pilken simpigini ate simpigini go sendi Agala niya kasong pala ya ima kasati ivo mo pwe iv klang lang apelo the one chuko kay tanapel kurma chuko one chuko lingan kita ap matawata kayo okay lingan kita kamapan linganan sampa matawata kamapan apan wewe kita tama mo tama swat kalang iya ale kay songon ibanda yo maun chorus chapter recha chapter wasa. Amen? Hallelujah. So guard your heart. Ni ma Bible kasi ya chanang kanayong kasampal kya chamong yung. Okay, pues it is the wellspring of life. Iwasa me mo chorus kun pariyesang. Ar songros makokoto ma, songros makakilangata, songros may indinta dami rorong pilken patilongong nanay mong yung. Amen? So anyway, that's not my primary focus. Dami man focus on may isang kapurnaan what pwede kapal. Song silu may man lay down. Okay? Sang ibang ikamelele me kasiluna tayo leo pa naman. May surban sa mga takabayo. Abiban lay down foundation silu. Kayo utan there will be a living and gleaving. Okay? Miya choror may isang o pachang. Choror sang o pachang. Ima Bible kasi ya. Nan Genesis riyaw. Nan Matthew isak bayo. Isak tuwaw. O katete yang chain nan Epsos lemaw. Kaskulin ni Chapiyama. Okay? Kayo kachay pa nasa magchayl pan. Choror sang. O bachang at chayl pot. Kakalik yung mukot me masani. Ima kareta pak toto sense of. Niyan so magchayl sota choror sang utora lang. Ima kareta chay ba memor na sapek. O sabay kan karya yung child karya. Okay? Ang so mag-child sabay kang kauno, child wiya mamawar ka kahit ang kauno, intention ng coach ang karya yung alap. Miyayar, quote, God is a God of law. Paini, imem, puksaraw masaniki, masanan, kusunatan quote. Okay? Everything set in motion. So, ang korusyan, makoyang trailer, pil kahiten, wawaki kauno sutok ng kasanete may ako chapen ko wala tamenta. Kaleti tami kasi ya. Ime kasampal kik lang din pay attention nung tami masani po. Once magchasabay kami maurkinan maurin karya. Miyayer ko sunatin magabay yat kang kapaykan. May sabay yat kang karyakan. Akater kapukon gigot. Chater kapukon gigot. Amen? Coach itu peran kerja yukran koros.
Kay tani amo yung karya yung kowi kala. Ma utani intention mo asa to litera tama chapel uyaway mo sang, you know what I mean? So to pake open kun yang ala chapel kisinain sa ukismur. Katagi yu ko pwekiam. No. Okay, chapel utan pan perperti kolok lagdaglan ang porso kapi karangrang. Okay, a loser. At may man pa saya kayo me utan kecapan toror sang o patang karyaw utan kecapan nanti yang kaperen imi man po katang kecap mete please your spouse, your partner, please yay kaperen ang puko mo kay tenang kota puko. Amen. Ay puko kaperani kay kecapang watak nanira may ikas siya kasulu yay makchelap chon naksango koros mo po utan pantiar kapal nan maurin sampawat lang Bible ko siya maurin sampa. Amen ari ang pagkabay ko mets wat yang katailkan maurin sampa putan kapal wat palaut imagara tagakaklang irailkan me ya celebrities kan makupo irailkan me famous kan. Instead naman, po kita chaman tol, kola mo, may isang puputa ng wikat, way ng wikwat. That's not godly manner. That's not God. Kaya, bilafet na child panay na yung court. Okay, nan church. Kasi may bilafet ng church, ng society, tama wiyaw mas ligyo, bilafecter mas lale. Makarata church pilsalar ka control peng child. Pwede ligar cha man may isang science ligaw kolar po kilaman. But that's not the will of God. Kahit ni kupron God. Amen. Kupron God challenge, stay together. Amen. Kay bimi yang po dalapot ko kola cha ansa wapal ansa mangay. Mela cha mabang katoro pasang. Amen. Woo, magtaken man ko sayo. Mela cha mabang katoro pasang. Hallelujah. Okay, ari. Kayo yay chorosang, karyaw yay ang puko kaparani. Why are you stopping? Taga utisang kikaparan. Tayo utisang kikaparan. Kay chamantan sa magmakin ito. Kay kakin putiar sin mekot painta. Kay akisin poretan ko wato kiskisaki. Gagakor ko niya, tanong pinchikichikan poret. Aga painta reo. Siguro sin salcola. Kapag ako, chay bangkin paraparan po, kaskul at the same time, pag chay lang kaksalatak pa na po, tama me, chay kus siya tama mela na chay mo, and so may, mga nanay melanchap dito, tani ya intention yan kun, parala yan kilang, utani men kilang, okay, ibil men kilang, isuka kilang, masuk tagastosa, utan may tagastosa, so wala istosa, so, wala baba istosa. Ab yan kilang, and kilang yan may itindrive. Kayo, when impressed, when kilang, putan, yan sa mga puputa, desabante, sa mga tagastosa ko lawasakis. Pompey mo, ama, ay, sino naman mawaragistosa, Oh, glory to God. Okay, ab song chikiching puka, tamak chay lutiki. Naka-utiki kaparani. I po ko sa iya na Saturday na kiro. Why stop studying? Taga-uti sang school ki. Okay? Pwede kita kakapopoter, kalamame, songkoros na kiyam. So, bilew ta kachoror mo. Graduation, kasito popota ka na kiyar. Kapopota, chap. Awiya, na. Ko, share mo. Ay, long yun. Lima mo man panin na wasa. Amen. May nola ka sa ekporta. Na. Kapunga coach, tama, iman, kapachayang may iPod melang shishirang kachayla, especially, please, the kaperani. Kaperani, ama naman po, ikameleleme, nanay so makachayl, chapta na chayl relationship po, utana kunuya priority to focus. Kay makapilintang ya masoy, chuka melelo po, akin,
ta lila chel mata to ngoi paninta chata me I go through me kakken mai ansawo manansaw indayang ya ngoi makayon masamao tautan I kaselel kiyam sechen likaw yo me likawi ibilkin men liklikawi bakchocho pues kita me impressed wacha ngilanan tatong yaw inanan it's so powerful arikin men likawi kola mo sarawi pues istakin kalap chupa na cha kola sarawi monach asata naman me mona kola nan paipo school me kola nan paipo school ka sa kalap kilange rama naman po ikin yang kich koras kin sarawi tame meninta utano tame puksarawi pilinta yang kecil momon kecilan kak nurture ta apapali achel mamorang popo tasa please one another kecilan kaparani naman pues ima kayon kan sensuat kecan sen popota maura uti okay ipanintawe me ya ikunmuya counseling ari ima kayon kamatak nan 14 years samparisak payo may kumya sa client kayon kamatakin nan ola koros yay relationship oy kamila makaitekin siya mo it's not about just hearing from them experience up kapang kilang kaya more kilang nan masa ng coach tama kareta relationship mo kayon kamatak ari kichalan ka kawuti kamatak coach ta kawuti eter continue imak chana ne kumasa ng coach the number one need kayon nanan may yasama kichala ramas kinaniki kichal can men feel love koros kan raparapa kan kak loved by someone okay kaman aniki sangin senso kakono me aramas pakpakayo aramas care about you kayon per the masak the fear of rejection okay ari yamo man na siya ay pangkak send please one another make one another nurture at popoten kak pera na so koros miyanan wag pasang okay mako ola man mamiminan wasa yasa makapangkak ya amananen yasa ola kan koros kakakauta siya boldly takapilso siya meninta mimirem nature mo all makin wiya kay tong linan pechan sa koros po all kan mau kuwanti ang apo di nampa winanan mo wala niki makapilinta isa pong pipanintawe nanay isa magmabil kan relationship po man goes after that maleti liyaman sarapin man isa man okay ya pilinan kak may na pukal pan kak at sin pukal riyaw la so pukal la puta mo pukal la mamanol ari ola ni mo kinin li kipilmiya chanan okay ari mamanach pang kak please one another papaliyat popot sa yanano sa anan pilanano sa yanan kich sacrifice lala okay mamauran takot sacrifice John Machay lala okay John Machay makay pak kachay liyakan kay may pilpangaki iman wanti ni kailan pecho pues siya man wanti ang ipot ni pongo anan yo mo iban sacrifice okay kay tekin insene kay tenin sana na ipot wat kumain sana pang poita main sana yan so may manapoita so isang ko me popoteo pan anane sa waskipanap aranan ko po kita maso ay panintaway tama ang pauta na nanew apantiar liki may syukak fulfill tama iyananew ipantiar liki may paut su syukak fulfill ay paut syukak kapayata ari mo iman share cha kiyang kichil highlightin yamo man sangkak please one another kapungakot ikameleleme ansaw magtailkin langwan trepela iso kaning utan marsuat ansaw magtailkin kasi yamaka pwede kichailanana kaparetanan marain okay chail ko to nan saong katanan imsaraw chay suka ko sa iya saong ka pwede kasowaw saong kanap na rochoroch utang chail mabuting chang siluman marsuat silinan nan rochon nanan marain chail manutan iwasa kamal nanakun ko to sangya pwede inang suat ka kan rock masdale okay, but may isuto popo tapi will burn with desire lulul kiya inang suat uta na ima bol ko siya ka popo ta mausang
Ama ka popot uya tam commitment na ka uya biti ampo tamen toror iban tayo kana no uti sang pa bang kawela mo abang kawela mo o laka bali ampo bang ko laka regret as a man ka bang regret o kay ten liyo di chaman nan bay na main kisin ya main kisin asmel abe bil minsan la bay na amo achal ko say you know achal ko say ka abi bantayong magkayo kasampal anointing in court and mini portrait. As the man of God, iminta sampara ban wrong. This is me got me mal so to katapa. Patang bila kay so lang me matawayar me ray charer. Oh, I can do it. So tana na ka school. Ibantayong praise the Lord. Iyay kabakap can stay strong. Amen. Stay strong in your marriage. Amen. Ap child makasalita hungry want to grow. Amen. Pwede ay mo reveal experience. Y experience ay lingan ki. Ay mau ki ni chapyo ay peren kiyo dimla kukoti pwede kita so sa popotaw imagda at popoto reveal sang kapal kay may chaptak lang ata okay wait akin ka kasaya mo wait akin ka kuya mo wait akin imo marailan mo wait tama ra rongko parta okay pwede kachal koros kan ay sa chap taken kitem kitem tuwa chat kay relationship ang kauno you know what I mean ay so magchal ko toren kauno ma kong kalayu kata perperiye ya kauno chapta mama ko yang isang tenga nan ya na nipon pe saraw yo koken yit magagiyang ya pweki ay slack pweki ay pongiyaman court pweki pongiyaman court kaitan uya mama kong tabel tesansal takayabe so wasama tail mong yung miya takitail kayo parenki pongikan mo norok. Okay, isang ka. So anyway, dami man kasi kakolanan irota kayong Korantisu iratikitik sidisak riyaw. Koti panangin wasama ko chel watwata kota. Okay? Iba watak. Sidisak riyaw masani imen kumailenter kin punot ki katerap kanin sambawat. Para mas mesota pot kin ngangki apali mekan mesapal man kauno. Amen. Neman masutra po ti chamaraking sanoki ngangki apali tama sapal man quote. Amen. Kareta makastobil po ti bantayo. The message is continue to stay pure, live pure life. Okay? Mamorkin more makalakan isonoki tatakan kauno. Praise God. Amen. Apil to wala cha masani. Pwe akin nantiyang kaparani kauno nan rajikitik silisak riyawa. Mesinkalo ichamewiya kaparani kauno. Woo! Amen. Kasaya kaparani kauno. Kaparani kauno. Amen. Okay, rajikitik silisak silu. Para mas popot ken katerap ki mekan makisan sampa. Oh, nyera chapil katerap responsibility Katerap agas kasaya responsibility. Ang buko ay buko. Tuwanapan kansa na mawiya pot ape. Okay? Kamakabangkolo atak nalogayang wayo. Utan simple la kasaya. Raken ngangki, katrapin sampa paran ngangki kaparania rail pot. Amen? Ay pot sa kung kola ng stoa. Ngay, imapisala. Bibangko ay tsak lang tayo yung ki. Painaw sito katabayang pay chik ta pay laut. Ale tayo mawaki sa mala. Okay? Abang kowe kelang amok ko mo imamilal ki abang kowe kelang o apil puroto na chokola ma pali yo pil kelang meche yo utan pil kin kelang utan apil kin kiyang ke child patient kin kiyang ke child exercise sa child character okay kareta maka kelalakang autacha kiyang one money yo an koi shopping ipeng wiya o iproto abuya wala so kabil balik lingar garseli yo shopping kabil kareta maka kamay seli amo ay ngay mo kay pweki pilmen kaparani imenen point tame balingan ki kay iperen ki tame bil peren ki kay nana child popot utang child nana selfishness weke ropropang paini okay weke insinsiono kiniata maki take maki aletor tame maki ay po kansa na mawiya koto wenti rei pompecha che i maki wiya taka na coffee
Okay, kung ano ba tayo kasi lunch packen. Okay? Imay din na nasong compare nga sa more Christ. Imon ma Christ uyang kita mo? Utani kamele me opposite tama Christ yang ta. Christ iko ka na kasto serve papayuk. Me kunu kala. Asa me ka momometa na nan sawat. Ya momometa tuweta. Melami lobo apa sa may bankin momometa tuweta ekiski yang apila kisotokiyang. Men mauriang iya apila kay pakinsene. You know what I mean? I-make us kasi na relationship pang Christ, make us kasi ya. Okay, isa na yan sa utame utani men, mela na na mauris na ulang apil, isa na yan sa utame. Istopin noon men men. You know, ibig kasi, ibang muetan mo, pagka matamatawa mo, kakang kakatsa. So, utan, count Jesus, anak chan, ko ta humbly, bow down at the foot of the cross, katete yang ime, solar nga imekot. Yep, ischukak, mind Jesus, ischukak, pain, kalwa ay marriage. Yanane komoy. Amen, yanane komoy men kalwa. Sa ka ponopon, sa confused, chapinapan kalwa, neman matchapin sarantaramaw, imepan kachin kalwa. Kay weather makomoy lita ngayon, sarantaray mo, kay karais pang kasaliyang songko priya mo ikan magkastratitiki. Okay, prongko prela. Kayo, kacay ko saya, live and cleave, tan miya, sense of kanana uchora na. Okay, kacay explain niyo, karapo, pwede sangan kapal kay magkakapaliya lacha, ap makapan mibicha, panay kang kare yang no big, kalau tela o kareta makak miya, imun titipil miya kareta, just leave, sense of leave, kahit ang choro sangan, kahit ang kailong kilang baba no, ap, kanana tipentong goat. Basically tami mang kasiya. Kariyaw, yay please ang pot. Magtail wat ka. Insonoke kapereni ang pot. Tuwecha chapin ang relationship. Tuwecha chapin ang relationship. Insisonoke kapereni. Teruti. Amen? Glory to God. Kaiten ang kapereniya. Kaiten nane ang kapereniya. Okay, ngay men kapereni. Iyay focusan ibang kapereni. Ibang kaperenia, imen iya fokusan ang kaperenia. Kaya po kacay tanak mga kacay chabier kasasongo, garong dame o lukas kasiyaw, garong dame riya chamana kabukas kasiyaw, kan kaperenia, so. That's not what I meant. Okay, imay kas kasayak, ngay men kaperenia, imen kaperenia. Amen? Praise the Lord. So, kasampal, kalasla, kasulu may man kasaya, kapal. Utan, kapal, katastukak tsangasang, kampakabay, kau na batam mo, katsangetiam mo, kay kakela-kala mo ram relationship ang kau no. Katamagaman song ko yung riyaman makawatan mo pon, piko pon, paibalapo. Kay kamela naman, utan kasampal example. Kay bueki, yakarasaraswo, kay ten, karkarasaraski, so lang, ta aramasaman mo mo itang Christ mo, okay? O kin kapayata o ramasaman mesotro kin kapayata masa ng goat. Okay, yan so magta ronga chap sotro yang megot. At saka work. Utan kapalapan koto aban pela. Okay? Lapakaw panuyawi aban pela. So kareta kasampalang ko yung ngay kitan focus ang song siluwat ime sa manan karetigi atail mo marain kapuran wat. Okay? Pweki katail ter utisang wiwiya tama child pukoki and child and kunuya. Okay? Iya child pukon mo. Always linong ko tikarapan toro sang papa nono luglugwari papan sokor. Papa goat. Okay? Papa goat o iyanana match. Okay? Koleti pa ng poto kumakapakapki. Okay? Instead of ititing ang poto ng tatok silu, tatok payo, tatok limaw. Ako msopil. Okay? Kanana bisawasak man kapakapki. Okay? But the dog coach kak multiply, coach kak increase. Coach kak katki ang child favor. Okay? So magkatatok silu, tatok payo. Okay? Eustang ang intention churor mo. At ikarapan men pagkan kasaliang ang pot makamenapalipan tayo kapang pangata. Okay? Yawan kain sesuat makawiyat tatok silu ko prota ang pot aman churor mamimre.
pwede solar ram time. Amen? Pasolar kaprani. Kachukak. Utan kitatmit. Kitawon. Kitatmit. Kitashukak. Tanane court. Tanane baba court. And so I say kita. Wakchana sa pokpake. Atapod kokolata. Amen? Tanane baba court. And so I say kita wakchana sa. Apalina itaserikan kokolata. Amen. Praise the Lord. Like, amen. Ang niya, amen, maselsang ma. Amen, maselsang po samba kay tenay pot paninta. Oh, pizza. Oh, glory to Jesus. Amen, maselsang mama, ipot paninta. Oh, kapangakot, pwede yasame iyolan kot. Kaya yasame, song loud. Patikotin na naimod me, memoryang kauno, pan kokolata. Amen? Hallelujah. Punpunot ka mapapapota to so, iban tayo, kampakabayan, so makabalan na lang ko sa tupipan, saman maarababil popote sa tupopot. Amen. Pasong koros mabimin na lang, utan kapay melel. Kachaban chamataman po sa bawat. Amen. Amen? Okay, nakchay prala. Meta ba may watak nan malkakan no? Song of Solomon. Amo, malkakan, wait. Lapin bata ka watapan ka? Let's see. Okay? Meta ba mo watak kwasaw? Kam watak teso. Amen. Interesting, huh? Praise God. Song toto ibil ka lang. Woo! Yatwa. And Leo, anola po ito, kiliko. Apot te chanchal. Chanchal gila po. Chanchal gila po kachpin. Tatok, you know? Udala kas kasaya ikitrail. Buweki. Akas kasaya, sapal man ko church. Imay kasaya, watak yaraman mo ito nga matamatawan ng chang isilumal ko kula sampa. Kaya watak ko mo ito nga matamatawan kalawet yang ren Christo mumotso. Wetami kas kasaya. Watak ko say koros mo olo kos kasaya ang liyo. Tuwecha Christ sama masan yang katrail. Okay? Tuwecha liyo akas kasaya ang olo. Pilduwecha mumotso akas kasaya ang Christ. Amen? Ari iman ang karachiyuk makasayk watak melaw take time ko watak. Okay, ari imo mo nats paragilam. Olo pan watak an olo part. I rata watawat panap. Liyo pan watak an liyo watawat. Olo pan watak an ola watawat. Amen? Pwede iyo makin kawela atel memory so lang. Iban taking ngaya ipot. Sabihin kilangatan na nats memory makarata sa kasampal kila. Okay? Istupang koutang ran pugyo me pitata i. Okay, istupang koutang ye ran pugyo me pitata ngay. Okay? Ab ngay pampeng koutang ye ran pug me pitata all. Ako tami kas kasaya. Okay, ipan koutang i ran pug me pitata i. Li. Okay, watch target chorus. Kahit na siksikanong niya po yan kapayata tama kot mamasa niyang niya. Kaya ngay may pan ngangki yan kapayata. Pwede kapayong niya. May pan pekyang may pan kapayata. Ha? Tama kot mamasa niya pit ngay. Karetay kong all popot. Makapopot der. Okay. Watak ko ang pot kol ansong watawat ako nang pila ma-fellowship pa na. Kaya iyo kisan pila child, kaskulet. Ikaporapor kami ko ang pot pan chapter. Miyama time pan na kumaan ka. Kapagap pa na. Ito na waray. Okay? Mapil manit isak lamaw. Kay manit lamaw, tikitik chaptak, makulpa pa na kapakap. Focus ang atsa. Ama mo. Okay? Ama relationship, ama time ang court. Amen. Imor kasayan ng kapan kasampalan klang nang pukano saya tayo wano imay po tiyo kukot ng kapanay bang kita scripture na coach masa ni nayaramasakan ro ola po kita lack of knowledge so cha weki
Okay, God's people perish because of lack of knowledge. Lack of knowledge ko sang ya kichail can reject. Okay, porque ya rejecten mia masanen coach. Mia kosonet. Mia coach kiyang kichaile unsa ken momana chail mo rapan mamor. Nan masanen coach. Kichail reject kichailan ka school ki. Tami ko sampal kami men kita kama. Popo ti kamel na kichail chapta pag chekos ko siya yamu manay pangkak sa pangkap kaperania manaman. Popouta mo manachilingan kita pereniki kainsa na mau ki yamanamano eter sorala pues memponte kita irong me akin chap kita nilingan kiyo kin chapta popouta tana akin sosorala o yima kin wiya kolokol pana sasa tama kin kolokol pana masanan coach me masani achay popot su chapa ke wenta mapang kokolao soralao sola lingan pa kichay kak makrais pa saneta kayong son payo sang isukula kasalayang kichel me limpak. God is love. So yamo man na chapang ka-cooperate marriage ta chapopot liki sang limpak ako. Pagchachap kita limpak. Ay kami lang magchachap kita na miya inang. Okay chap kita limpak, okay chap kita lust. Kailangan siya masamaw kita, mau kiyo, pot kita, muri, kapsar kawa po kasasalar operate lala. Kaya tamo taniman wato, Ima kichel kan popki tito ola socha weki. Lack of knowledge. Ari ima kini kamela menang wiko kotok chepang ka school kin pilpali laut tenan ranyo me iPod kasaneti tuwan kasampalan weki. Kay pwede knowledge may suchapan nasa iPod moman ko cha kapikata all waksang li es chepang weki tuwan ngoy utanay sa okoros sa pang yapepe pa na ng pungach. Sa chikak meet each other's needs. Ari yawan kain sa iswatin mimi pa na wim mamampopote wapicha mesawiyaw yung ngir. Okay, so chaka kayo pa na pwede kita mau kiyaw sang, mau kiyaw sang. Example may mga watos, tosayo. Okay, nastosa. Okay, mastosayo, ikak kasalalki, imen taka, imen mot lala, kita poy en chang kowe sinyang pirpchen mga ikalingilingan kowe one sto sayo kakak total ko enjoy kakin men wiya sa ang karusya kakin men nimkas so kasya men apkanano wala sto sao pagkas anano ko yan lalo po yan operate kak tuwe siya maurin ngoy iPod ilingan ki ikain sa namaw ki men wentire men yangi okay Ain so me pitata song me anane, okay? Ain so korosi men kapayata tame anane so anane it's a need. Karita yanane kapayata. Okay, sto sao kamen wala changala kamen enjoy. Apain so me panpilanane en yata no kula wasang kas pokong kula nauta. Kakin men wiya mo so koroso kaso na sto sao na operate anane. Ari Ach popot and operate, sana na meet each other's needs. Ari imang watong kichel chama socha knowledge in popot. Balilaut kichel popota, ichama kichel so popot kita pwede lengan ki mau kiyo ap kichel sosa operate nan popoto. Kay kichel sosa may paninta stak sompir. Tir kichel kunmentak sompir Ap kakak terapi sompiro, kasasa terapi. Popot, ter kecil mem popot. Ap kakak terapi popot to, may sampong tapa, par tapa, ke-crash. Kita kecasasa operate, kecasasa terapi. Yang mo manacha pa na sa terapi, masa ng coach. Yan na ka school ki. Yang mo maniray pilot ka nakin changa ki sompir, miya na rail manual, rasyo pang follow rapan crash sompiro. Okay, yang mo manach pang ka-cooperate popota, miya na child manual, masa ng coach, maso popota pilpang crash. Okay, tamo mo mas masama likiya na protol, piyain tator, uya rock, uya marang, uya ping. Oh, pariya way likiya masama, puro to korsuat, ya pangagisang ang popota, Api kami lang imakun uyawi. Liki sang Christ, kichal watwatak ng kayong korench. Ma popot ni mamauring sampa, kichay luk-luke yang kichay kapal ang sa koros. Chay chupan siya sang kapal. Popot ren Christ si panintawi. Pwede kaya chop kita kauno. So siya sang ngayon coach kapikata for bad.
Kapikata me Rusia for good. Are just imagine, ang popot pan mimren kauno, epan mau. Amen? Kakakintayang nguk mek, ang so kores kakak turn it into 100% success. Why? Pwede coach. Kaya teka na. Okay, mimren kauno. Kantinta me istupan lel kapal. Kakaklel kapal, makomoy tata. Okay, kapal kisan ni samta, watch pagchel mamor ni po samta. Okay, apil puksaraw masa niyang kichel. Kakakaroto po, manpirte uyata pasa pom. What kit kapal te tipang koto, kapal. Kome pa ni roto po ter mimirem. Amen? Arituwe siya, ngoy me pang may tataman, mimire. Imek chekos ko siya ng kalesya limaw, isak tuwan flesh, o riyaisak, riyaw, tuwan wan ngeno. Kaya ngir, kichay miminan mamauran nganan coach, mamauran kauno, na nachayl popot, pamaipot lungar ta, aman kich ngoy pananane inter palian ki flesh. Iter palian ke lungar. Imagine ma lungar ikaw rurangoy ta. I love you. Mo na bang kalauti lungar-ngaro. Teban likamatacha irok lapalio sa mala pa bang pangakirong. Mo ay so me ban lungar ay pil lungar tama bang poita. Siniyay. So just siniyay simpakir ngil ko yay makain sen swat. Olan ngil kakiyay kasyakak take it back. Ichar makanta sa rumuri. Ipanintawin ng Proverbs tana lowachel wana manaman ekun wato mela maur ekun wato korya kapay. Arin niyan so makantalar ipanintawin checking kalapil nta say the magic word. Ya magic word then? Please, the sorry. Eschupan bakita lang may coach pagka koryalar tama ka kilaw. Okay, karita ipakirechel kichel melaw kasampaliki. Kachay ko saya mo na chelpan and chaptax and practice chik. Apa pang grow. Kaya ang pang patch-patchong, ang pang menasola, kotong kauno, coach mangi. Coach pan sa wasa yu ko pang poita ang marriage. Amen. Ikamele men ay child time at pillaler. Men mo chaypan tao di sang imen challenge irail kan meminan Facebook. Kamele ria child choto pil meminan Facebook apil. Aramas choto melan rapagi. Sanganalta, the Wiyabata, Ibandayanguk, Sesto, Mausanguk, Sesto, Imawya sa Maitong Christ, admit Mrs. Stogak, Igarba sa Maitong Christ and Kalwaikit, Maitong Christ and Masanongit, Maitong Christ and Kaskuligit, Iminta, Chailanana, Tikitikilaren Christ. Amen, Ari. Karapan sa kakos ko siyak mo, witness mo ka, pwede kita Christ wuyangat mo. Si susway kita ma Christ, pwede kita lananat mo. Maka sa kamele la kaporoporki, merana kan mabil ko kotomot, utan na bilpam. Pachapat ko kulata pwede, Christ metapi, nanwarangaw pwede imoy. Amen, ya, kapaipan papa Christ saman mamangiyar, chapi, nanwarangaw bilimoy. Amen. Awewe kisong kan me katail koko lang ma tepel koko no pang katail litip la pala Christ no patar imiman invite yang komu riat kampagabat especially me miman Facebook sa men kiyang hope sa men kiyang koporpor me so Christ wa kita lach mo wa kita la rail mo so lang kan Christ kak pil wa kita la merit Christ kak wa kita la mo change ni tama ka maki. Amen. Miata, the question is miata men begi yo men tangatang yo mimi jarem katermoy sang kamen quality kay kamen lukwari ka Christ and kaunsa kala tama tabiatar kampaga ki sangan baba nono na iraserikan utan my age up ramoy pasang Pway chapel magun koton kotor pasang chapel magun koton kawela prapala kedela kaya Christ kasto pen kamaw yala. Amen. Menta magapopota likin Christ af kakak entapren Christ. Oh praise God. Utani kamelele me court manat I court man makakong mekoros kampagabay. Amen. Pil kita wala kan mabil mia songo makachangi kita lar makaratak tastukak lapati kupuracha. Ibanda yo Christ pilo no batar pen melted and kamarapasang and kawela songon ya kakaluangkan ana petail ana panarma
hasta momonol magtailken kasi yari man invite you kamba kabay kitail kabagap ikalas met kabagap one time antaw di sambon live awis tumang gogosang just leave it them hanging iraisotra and the opportunity and look at yung Christ the beginning is maitang Christ amor one ngeno panibudin na amor kakaker trapta kangkang ngangki maitang and porta amen. So let's pray. Hallelujah. Lasang iya uyakipinan kasi iya oh my God kalanganin kami marahin kapuranwat ikamelele mekom kachin pakangya Lord iuyara mas tipanaman o ipaki kamu yan makakiyang yatipaikan sangmet pilpang kukulata ipaki maing Jesus kachlong na naimaw uyakin yala ramas mekom kachin kupurki yan uyala sangmet pilpang kukulata ngayon sarawi auteya pa wan nganamui and iputi o kaketare ikamelele sompukat kors numaran Jesus Christ amen amen chakiyang kauno lubulubong kapel amen praise the Lord ria child kan mi pon live child amen child kors child papagay child men ko ya ran yan marami minan songan kapan mag-child wait to lala amen sa popot kiyer sambar Isaac Lemau okay nanat popot Isaac wano diyo kapong niya po amen okay manokela up so to mean one ray yo mawar meta ba makakmimin animo mabilkak testify ter ach papa nono mimilikiya okay rakak testify one ray na rail popo one pil chaotic loud the challenge loud mia merastukak tinay rastukak kamang gila po utan say laka tapal kan memorkin likin Christ imay kangaki kanuk stay strong na memoryang Christ stay humble na memoryang Christ po itagiyan mo. And so magchekin na kalapalawata, iya child downfall. And so magchekin na chikichik, iya child pointa koros. Okay? Nan na child panene, na child merit, na child business, na mekorusyan. Magchild na. Amen? So kalangan ng profile Facebook.